Whatal whatu I se whapoponga fo nei o Tala Fou le Radio Samoa mai Ausetalia. Wala patai mai le maanga University Ausetalia whaasanga I fuafuanga le whainga marua le whitarale ua whai e whaatulanga ina I le au whai pe whaatapula ai fo I le au whai o tamaitia o nga whapa malo e mawhai na iai ma sa whai se whonutanga le tau na leila minister ma le International Education Council. Whai roili po te APC folfolanga le Commonwealth wha mauti no lo whaatu mawina le anga waa ma le whaatu mawina peo le vaenga taua o onga wha malo ma ia whaatu langa loa se awa whai o tamaiti a onga I le stala. O le whaatu langana la leo le amana o miai fo I la tau e whai a onga ia fausia ni wha moe moenga fausia fo I whale e au mawai pe a whai e mana na o e whaasidia le au whai o tamaiti a onga wha malo ma I le au wha inga o le a whaatu langa iai. Whai mai o le tausanga na te nei, pizza lau walusu fitu wafeta mai tia onga wha malo na o uina I Ausetalia wa sidi atu I lo luma atu o le wha mai. Whaataria sa isi ripoti I le nei mata upu tāua. Walipa tere so se whaalele sa whaata amilomilo I runga ane o se malai whaalele New South Wales o na o le whaale tonu I le landing gear ia po le kia e whaaturau ele le whaalele ma sa iaila na pasese na ave atu I lea whainga malanga. Pa mai le 9 News na tamu whaire pai late wha umar pensina ra whaanene wha whaingo fia ina tūna wile ele. Sa iei umar sosoani wha wawawe ma leo leo no nā tū wha maoni ane le mata upu le autu stala na tupu le awhare iwa le tau na leina. O le malai whaanele Newcastle le ana tupu le wha le tonu po le awhare iwa le tau a o lo whaataria nei se isi ripoti le tamai se tūranga o iei lea whainga malanga. Wa mōri ere whasi o te tangata se tasi ari I ono le mariwai o seisi fo I ari I Wollongong I le tūsau te o sini I le āmatanga re vāsa nei. Whai mai leo leo na wala wana I lātou mo se pisosoani se kāpaka I Station Road, Station Street I Wollongong, po le te o le fitu le tai ao, ma maua atu I eile tino mariwa se tamā e ono se furu walu tausanga le matua, na pu eina mai ai loe leo leo ma seisi ari e tolu se furu fitu tausanga, mai Wollongong lava, po le te o le afore se furu le tai ao, ma ave atoi le ofisa o leo leo, ma mōri ai le whasi o te tangata. Te ena le tatala I tua, mai te tauna tūna I le whaamsinonga I le so, aro tāpuria pēra no whanga le tupoe le whaalawe a o whaasoro su e su enga a leo leo. O le wharamai o lo ripatia na umai le soifua se tangata na afsabali ane I le ana tele maravea I se taavale I me le pone. Pai mai li pote le 7 News o se tamai ta I whasa furu tausanga sa wali ane Johnston Street I Chagana a la vea I le taavale le whai ungo le vayaso taavale le tu ainga le Toyota hatchback. E tinga ino na manuanga ma ave I roi le wharamai a wali potia na mariwa I lava munimuri ane. Pai mai o le ave taavale na la vea I e li masfu walu tausanga le matua o lo whaatala noa nei e leo leo. Ma le tala muri se tala whaano no mo se tasi o ainga ina ua malemo se tamatiti na le whātau sanga le matua. O li piti le 9 News o le tamatiti o Ali Amin Zara na tā alo le whale o se tasi o lona ainga I officer a e whaafua se una fiu e su e lea au na rafi. Whato a maua le te o le lima I le whiawhi le vai e la tane I lea no whanga ua umalo naola. O mori maua se so upo le ainga e whaapea nā sa siatu Ali, manona ainga I le lātou tau ainga lea I le whaeture o officer a malanga ane mai Swan Hill. Whai mai le so upo le tamititi e māsani lawa I le tamoe moe solo ia mai whato a amata I le a onga whatai tai. Whai mai leo leo le o msarumia stasi nei whaalaminawe a wata pena le ripoti mo le coroner. O whao atu fo I wha mai senga I si ainga māpatia ona o a fianga I sia fo I tamaititi na le whātou sanga. Tala ia le Radio Samoa, walau whaapunga mai le amatanga le nei vai aso le tautua le Radio Samoa I Tala Fou mai Ausetalia.